Isi yose ikomeje kumirwa ariko by'umwihariko umugabane wa Afurika ubwo ikipe y'igihugu ya Senegal yari imaze amezi abiri yarekanye igikombe cya Afurika itsinze ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Morocco yarakiriye irushanwa igitego kimwe ku busa. Benshi barabyibuka ko ku munota wa nyuma y'umukino ikipe y'igihugu ya Morocco ubwo yari yahawe penalty maze abakinnyi ba Senegal ntibabasha kwemeranya n'icyemezo cy'umusifuzi bagasohoka mu kibuga bivumbuye agasigara Sadio Mane na Idrissa Gana Gueye bonyine. Sadio Mane bigizwemo hari nawe yaje gusaba abakinnyi bagenzi be Senegal ko bagaruka mu kibuga igitaraganya maze ubwo bagarukaga ikipe y'igihugu ya Senegal iza no kugira amahirwe maze itsinda igitego kimwe ku busa muri extra time itinegukana igikombe cya Afurika cyayo cya kabiri. Gusa ikipe y'igihugu ya Morocco nyuma yo kutishimira iki cyemezo cy'abakinnyi ba Senegal barasohotse mu kibuga, ikipe y'igihugu ya Morocco yaje gutanga ikirego mu kanama nkemurampaka maze akanama nkemurampaka kaje kwemeza ko ikipe y'igihugu ya Senegal yamburwa igikombe yari yaratwaye kubera kwivumbura kw'abo bakinnyi maze iterwa forfait y'ibitego 3 ku busa. Ikibazo mbaza, ese ubu hari umufana cyangwa umukinnyi wa Senegal inkuru yababaje n'ubundi byishimo bagize guhamara gutsinda ku mukino wa nyuma bagaserebura igikombe n'ibyari bihagije? Hari umufana cyangwa umukinnyi wa Senegal inkuru yabashimishije n'ubundi agahinda bagize guhamara gutsindwa na Senegal ku mukino wa nyuma ko nikari gahagije? Ndakeka isi yose zahora izirikana ko Senegal yegukanye igikombe kabone nubwo mu nyandiko cyangwa se mu mibare bitazaba bigaragara. Ibyiza kuri mwese nitwa journalist Bruce. Ciao ciao.